تریمہ صدی ہجری ہند اخ محدث گزریومت بزرگ گوبر مین تھزو تم سن ناو یاد یہ لگو تہ بکار ناو امس صاحبس حاتم الاسم کیا چھس ناو حاتم الاسم سری پڑھو رحمت اللہ اصلی امس ونان حاتم بن اسماعیل یہ بلخ شہر اوسمت اخ محدث اخ بزرگ بلخ شہر شمالی قصبہ کس افغانستانس من شہر اخ ام کوئی محدث ام کوئی بزرگ شخص یمس ناو حاتم بن اسماعیل سری پڑھو رحمت اللہ حاتم الاسم چھس ام موجود امس ناو اسم چھ ونان عربی پہ زڑس کمس ونان زڑس سمن بکمن امیون سمن بکمن امیون اگو زڑ بیگو چوڑ بیگو اسم چھ ونان زڑس تہ پتہ امس کر پیو یہ لقب امس آئی بزرگ خاتون مسئلہ پرسن مگر تمس اس بیچارہ تکلیف تمس آئی امی سات یڑ چکر تمس پچ آواز کیا پچ یعنی وضو پھٹ امس بڑ ماج یہ آئی امس محدثس نش بزرگس نش مسئلہ پرسن امس اس بزرگی مز یڑ گمز خراب امس کیا پوک آواز امس باسو بگیس یتی ونی سٹھا شرمند ام یتھے مسئلہ لوگ پرژھن یہ چھس دپن بسی نہ بوزن کی یہ دپن بسی نہ بوزن یہ کرن زور پہم مسئلہ بین یہ دپن بس نہ بوزن ام موجب کہ یہ گھس یہ شرمسار گھن ات پہ یوتام یہ زندہ رود کس حاتم الاسم یہ معلوم کرن بڑ موج زندہ یوتام ون حض بڑ موج زندہ توتام دتن پن پان زوڑ قرار توتام دپن بس نہ بوزن امہ موجب کہ یمس گھن شرم ساری پین تلن یم شاید میون یہ بوزیت شب قدر ہند تہ پیغام شب قدر ہند بات سلی ام موجوب آز مے دپ بہ یہ کیا روزان حالت یہ وچ میں اڑ دپن در ترو یل اڑ دپن در تھو بند کرن شور وغیرہ اکس اک سن برداشی انا للہ و انا الیہ فاروق اعظم پڑھناون نماز ساری پڑھو رضی اللہ عبدالرؤف جنڈا نگری زانیو نا تمش ون خطیب الہند کیا چھس ونان خطیب الہند یعنی ہندوستان خطیب اس تمس لقب اگو اسلام آباد خطیب نہ چھس بہ اسلام آباد نہ چھس ویر کوئی نہ چھم علمی تو نہ چھم عملی تمس کیا ون خطیب الہند ہندوستان خطیب تمی لکھمت تک ناو حقوق معاملات کتاب کیا چھس ناو حقوق معاملات فاروق اعظم پڑھناون نماز کمس تام پھٹ پت کن وضو حکم کیا یمس وضو پھٹ تمس نیرن نبر تمس کرن وضو اگر زٕ رکعت پجمژ آسیکھ ژور رکعت نماز آس امس ژوروے پڑھنہِ نایہِ امس ہم زن مجرا امس کیا پڑھ ژوروے نایہِ فاروق اعظمن یل نماز مکلو پڑھت رضی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقتدیو کمس تام پھٹ وضو سُہ نیرِ نبر وضو دہرائن نماز تہ دہرائن وضو تہ دہرائن یکدم گو صحابی کھڑا تمس اس ناو جریر بن عبداللہ ساری پڑھو رضی اللہ تعالی جریر بن عبداللہ زانیو نا مین گوبے تمس ونان یوسف هذه الامه کیا چھس ونان یوسف هذه یمی امتک یوسف امس اس ونان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بیس اس ونان باقی صحابہ یوس یوتا خوبصورت امس اس ونان یوسف هذه الامه یہ تیوت خوبصورت یہ گو یمی امتک یوسف کس جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی یہ گو سو صحابی یم دب بہس نا گر سوار دڑنے مے دل ژلان بہس نا گرس پہ دڑنے فضرب علی صدره پٹ دتس پنہ دست مبارک ست سینس ٹاس محمد رسول اللہ ام پتہ ونس اللہم ثبتہ پروردگار یہ دراون گرس پہ
پروردگارا یہ دڑراون گڑس پہ دپن بس ام پتہ بہ شاہ سوار گڑس دعا کم دتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ون مے سہ امیر قبول فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو چھو امیر المومنین پوز مگر بہ کرہا گزارش آزمان تو میونی فرموس کیا دپن ساری نماز کرو نو وضو نماز پڑھو نو اگر اس سہ کڑہون یم مز نون سہ حظ گژھِ کھجل کھار میون چھ مشور ساری نماز کرو نو وضو نماز پڑھو نو اخ نیر نون کین تمس کرن کھجل خار ہا مسلمانو مسلمان یس دپان سوی بنزے کیا مسلمانو چھ کرموت نظر تلتی انزے اسی یت پٹھ تے سا کھجل خار کر ایرانس من چھ مسئلہ یہ چھ پانوین کھجل خاری کرنے یوان اہل حدیث حنفی دیوبند بریلوی جماعت کیا تھام یم کیا چھ اکس سا کرن چھ اللہ تعالی بہتر کھجل خار چھا کرن کن عزت چھ بخشن کھجل خاری چھا کرن کھجل خار یہ چھا زیبا اس کرو یت پڑے کسا کھجل خاری زیبا چھا اکس اک چھا کرن پرد کن کھجل خار کرون شب قدر نیو پیغام آس ونی ما چلائیو موبائل گالا چلائیو کمیٹی ما کریو زلیل ما کریون بوئی خطیب ما کریون زلیل زمدار ما کریون زلیل نا ہا مسلمانو مسلمان یس دپان سوی بنزے کیا مسلمانو چھو کرموت نظر تلتی انزے یمیں مسلمان جنگ بدرس من صحابہ استرحت تیتروان ساس بج پاوک پتھر اتمان حزاس انزے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الكفر والشرك والكافرين والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوة القرآن اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين بار خدایا بار گنہن ہندل دت آمد چسئی
بار خدایا بار گنہن ہند لدت آمد چھسیں زار بوزم خار گمود شرم سار آمد چھسیں زار بوزم خار گمود شرم سار آمد چھسیں عمر روم در تباہی روسیائی ملحتم ربا عمر روم در تباہی روسیائی ملحتم ہائی گنہن حزبیت رو یسملت آمد چھسیں ہائی گنہن حزبیت رو یسملت آمد چھسیں زار بوزم خار گمود شرم سار آمد چھسیں بار خدایا بار گنہن ہند لدت آمد چھسیں چشم رحمت اسِترٲوِو رحمت چی نظرہ کریوں ربا چشم رحمت اسِترٲوِو رحمت چی نظرہ کریوں کیا گسی کم رحمت سد رت حلم آمد چھسیں کیا گسی کم رحمت سد رت حلم آمد چھسیں زار بوزم خار گمود شرم سار آمد چھسیں عبدارس نابکارس ملحیم کس سوا ربا عبدارس نابکارس ملحیم کس سوا عبداری نابکاری ہند بیمار آمد چھسیں عبداری نابکاری ہند بیمار آمد چھسیں زار بوزم خار گمود شرم سار آمد چھسیں ابصاری گوب کرتم چھکس ستیر العیوب
رب ابصاری غاب کرتم چھکس ستیر العیوب اے خدا بو زم صدا بر تلگدا متشسیں اے خدا بو زم صدا بر تلگدا متشسیں زار بو زم خار گموت شرم سار متشسیں بار خدایا بار گنہن ہند لدت متشسیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا آمین یا رب العالمین حمد الثنا تعریف و تحمید بزرگی تو برتری اللہ تعالیٰ سند ذات اقدسس حق زیبات شایع درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت اسن کائنات کس رہبر ادم رہبر کامل سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کیو اطراف و اکناف پیٹھ مسلمان جامع اہل دی شیر باغس اندر پر امید پچھ سان تو یقین سان ژوٗرِمہِ شبس اندر پنن پنن مسائل ہیت مصائب ہیت مشکلات ہیت حاجات ہیت آمت امید چھخ اللہ تعالیٰ کر ضرور آز سانین مشکلاتن سہل تا آسان سن مسائل کر ضرور حل پروردگار سانین بیمارن کر ضرور آز شفائی کاملہ شفائی عاجلہ شفائی دائمہ قرضدارن ہندس قرضس کر آز نخوت اللہ تعالیٰ کر بیکارن آز رتکار عطا آز کر اللہ تعالیٰ بے اولادن اولاد صالح عطا آز کر رب عیال بارن یوری آز کر پروردگار زمیندارن یوری آز کر ملازم پیشن تو تجارن تی پنی دیر سیر آز کر اللہ تعالیٰ سانی ورگم چنائی تار عطا آز کر اللہ تعالیٰ پور امتس ہمو تو غمو نش آزاد آز کر عرب و عجب مسلمانن عزت و وقار عطا کامیابی تو کامرانی عطا آز دی ضرور سانی ورگم چنائی تار آز کر سن کبیرہ گناہ تے معاف صغیرہ گناہ تے معاف آز یم کوڑے بالغ نیچی بالغ تمن کر نیک تو صالح جوڑا عطا
آز یم وارہا وریو پیٹ جیلن اندر بند آز کر ضرور تہنز رہائی ہن سامان آز کر ضرور اللہ تعالی بے قرار دلن قرار آتا بے سکون گرن کر ضرور سکون آتا آز کر طلبہ طالباتن تی کامیاب آز کر اس ماہ رمضان کس خار و برکت امیدوار آز کر رب العالمین سن منگ قبول آز کر اللہ تعالی سون قیام اللیل کرن قبول آز کر پروردگار سارنی مسلمانن ہن جائز حاجات روا آز کر بزرگن تی عزت و وقار آتا جوانن تی پنن رشت حفاظت ماجن کوڑن ہن مسائل تی کر آز حل پروردگار آز کر تمام بے روزگارن رت روزگار آتا آمین کیا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها لوکو یل بخول انسانن ہن خطر رحمتک درواز فلا ممسک لها یم درواز چھن میں بغیر کان بند کرن وول آج سو شب یت شبس متعلق ربن پانے کرمد بیان تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل عمر آج شیعت روز اندر جبریل علیہ السلام تو بیتی تے فرشت روی زمین اس پیٹ نازل گتسن یت شبس شعوی شب قدر ناو اخمانی چکرن مفسرین بیان قدر گو یہ گسن تنگ یہ زمین تمن فرشتن ہند خاطر یم رب العالمین سند حکم از روی زمین اس پٹ نازل گسان آج پروردگار یبن فرشتن وریچ ذمہ داری عائد کرن ربس کرو زارا پار مسلمانن ہند حق کرزی یم وریک فصل خیر و بلائی ہد فصل عرش والا یت جماعتس کرزی آز مغفرتک فصل برکتک فصل آتا کامیابی تک کامرانی ہند فصل آتا از دیزی شرورو نش نجات از دیزی حادثاتو نش نجات از لگزی سن تمام نفوس سعیدن اندر از دیزی شکی آسن نش نجات آمین رب فرماونی البخول پنن بندن ہند خطر رحمتک درواز فلا ممسک لها یم درواز چھن میں بغیر کہن بند کرن وول عرش والی عرش آسمانن ہن دروازی اللہ عرش والی عرش رحمتک دروازی اللہ عرش والی عرش جنتک دروازی اللہ از کریت امتس کامیابی آتا از کریت امتس کامرنی آتا آمین دوہا بنیو داود علیہ السلام چھو پنس حجرت اندر خاتون چھ اجازت منگن میں چھو ملاقات کرن وقت کس پیغمبر داود علیہ السلام سوت خاتون آو اجازت دن وقت کس پیغمبر علیہ السلام سن ذریعہ خاتون یل اندر چائی یم سات سلام کلام ام شروع کر یشونن حل ربک عادل ام ظالم اے وقت کی پیغمبر علیہ السلام میں سوال دیو جواب چون رب چھا عدل کرن کن ظلم کرن چون رب چھا عادل کن ظالم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ داود علیہ السلام وتس ویحک یمراتن
اے میں نش ین واجن خاتون چگن خطر سن تباہی تو بربادی کیازِ چھکھ ربس ونان ظالم ژےٚ نہ معلوم انی حرمت الظلم علی نفسی ربن چھُ ووٚنمُت پننٮ۪ن بندن یا عبادی اے میانیو بندو انی حرمت الظلم علی نفسی میں چھُ کوٚرمُت پننہِ ذاتِ اقدسس پٮ۪ٹھ ظلم حرام بہٕ نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظلم کران بہٕ پنٕنۍ رحمت کران پننٮ۪ن بندن عطا ام پتہٕ فرماون وجعلتہ بینکم محرما میانیو بندو میں چھُ تۄہہِ درمیان تہِ کوٚرمُت أکِس اکھ ظلم کرُن حرام فلا تظالموا تُہۍ تہِ ٲسۍزیو نہٕ پانہٕ ؤنۍ أکِس اکھ ظلم کران مگر ژٕ کیٛاہ سوالہ چھکھ کران حل ربک عادل ام ظالم اے داؤد علیہ السلام چون رب چھا عادل کن چون رب چھُ ظالم نعوذ باللہ گۄڈٕ بوز حظ میون مسلہٕ گۄڈٕ بوز میون مسلہٕ جواب ہیٚکِو تُہۍ دِتھ گۄڈٕ کیٛاہ بوز میون مسلہٕ دوٚپنَس کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپنَس بہٕ چھَس ترٛٮ۪ن یتیٖم بٔچین پرورش کران بہٕ چھَس مۄنٛڈ اے وقتٕکہِ پیغمبر علیہ السلام خاندار چھُ لۄکچارسٕے گُزریومُت بہٕ چھَس ترٛٮ۪ن یتیٖم بٔچین ہٕنٛدِ خٲطرٕ کران محنت تہٕ مشقت محنت کیٛاہ چھَس کران گوٚبرا موبایل تھاو بنٛد گوٚبرا بہٕ چھَس اِنٛدٕر کتان کیٛاہ چھَس کتان اِنٛدٕر أچھن چھم پونہٕ گژھان دۄہس تہِ چھَس اِنٛدٕر کتان راتس تہِ چھَس اِنٛدٕر کتان ییر ییٚلہِ تیار گژھان پتہٕ چھَس نِوان بازر کٕنُن آز تہِ ٲسٕم دہن دۄہن وُہن دۄہن رٮ۪تس کٔرمٕژ محنت ییرٕ دٔج ٲسٕم کٔرمٕژ تیار یِہوٚے ییر درٛایس بازر کٕننہٕ خٲطرٕ کس تام مخلوقہ سوٗز پروردگارن امی نی یہِ ییرٕ دٔج پننہِ توتہِ اندر تُلِتھ تہٕ بہٕ کرنس امہِ محنت نِش محروم مےٚ چھنہٕ پتہ میٲنِس عیالس روزیا وۄنۍ ریٖزق بہم مےٚ چھنہٕ پتہ میون عیال ما گژھِ فاقہٕ کشی ہُنٛد شکار یہِ ٲسٕم رٮ۪تٕچ محنت دہن دۄہن ہٕنٛز محنت وُہن دۄہن ہٕنٛز محنت اوے ووٚنمے پروردگارن کیازِ نیانٲو مےٚ یہِ پننِس مخلوقس اندر یہِ ییرٕ دٔج اوے ژوٚلُم نیٖرِتھ چون رۄب چھا عٲدِل کِنہٕ نعوذ باللہ چون رۄب چھُ ظٲلِم یہ چھ کرن وقت کس پیغمبرس سۭتۍ وۄنۍ گفتگوٗہٕے دروازس چھُ گژھان بیٚیہِ دستک درواز ییٚلہِ مٕژراونہٕ آو پاے در پاے گٔے 10 انسان حجرس اندر دٲخل کٔژ انسان 10 یِم 10وے چھِ پِلناوان داؤد علیہ السلامس 100 دینار کۭتیاہ 100 دینار یہ کوٗتاہ گوٚو 100 دینار فرماوان چھِ ژےٚ چھُے اختیار سانہِ طرفہٕ ییٚمِس غریٖبس منٛز ییٚمِس مۄنٛڈِ منٛز ییٚمِس مسکیٖنس منٛز ییٚمِس محتاجس منٛز یِم 100 دینار ژٕ خرچٲیِتھ دوٚپنکھ ہتا تُہۍ کیازِ آیوٕ اچانک یِم 100 دینار ہٮ۪تھ دوٚپہس أسۍ چھِ سٲری تُجار بزنس مین أسۍ ٲسۍ سمندرس منٛز سفر کران اسہِ اوس اکہِ شہرٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس شہرس گژھُن طوفان آو کیٛاہ آو طوفان ناو پھسے کشکولس منٛز ناو پھسے طوفانس منٛز اسہِ کوٚر رۄبس کُن رجوع پروردگارا اسہِ دِ ییٚمہِ طوفانہٕ نِش نجات دعا کوٚر قبوٗل پروردگارن طوفان رُکیو مگر ییٚلہِ طوفان رُکیو امہِ پتہٕ ییٚلہِ أسۍ نایہِ دِژ نظرا اتھ ٲسۍ ژۄپٲرۍ گٔمٕتۍ سُراگ یِمو سُراگو کِنۍ اوس گژھان آب دٲخل کتھ منٛز
سمندر چھُ واریاہ وسیع اَسہِ دوٚپ أسۍ کۭتِس کالس چھپو یہِ آب نٮ۪بر اَسہِ مٔنٛج نظر کیٛاہ مٔنٛج اَسہِ دوٚپُس پروردگارا کینٛہہ چارٕ کر یِم سُراغ گٔژھۍ گژھٕنۍ بنٛد أسۍ کرو چانہِ وتہِ منٛز 100 دینار صدقہٕ خیرات کۭتیاہ أسۍ چھِ وٕنۍ نظر منٛگنٕے دعا کرنٕے مخلوقہ آیہِ تٔمۍ ترٛوو توتہِ منٛز ٲسہٕ منٛز ییرٕ دٔج سانہِ نایہِ منٛز اَسہِ کٔر یہ ییرٕ دٔج حٲصِل امہِ پتہٕ چھِ یہِ ییرٕ تھاوان أسۍ یِمن سُراغن منٛز تہٕ آب اژُن گوٚو بنٛد آب اژُن گوٚو داؤد علیہ السلام چھُ أمِس خاتوٗنۍ کُن وٕچھان پتہٕ ووٚننس عربی پٲٹھۍ دوٚپنس ربن یتجر لکِ فی البر والبحر وتجعلینہ ظالما اے مےٚ سوال کرن والہِ موجہِ کوٗرِ ہمشیرا ژٕ ٲسٕکھ گژھان بازر نِنہِ ییر کٕننہٕ خٲطرٕ مگر چٲنِس تجارتس چھُ سمندرس منٛز تہِ بڑاوان پروردگار خۄشکی منٛز تہِ کران برکت عطا پروردگار ون میٲنۍ کوٗرِ ییٚلہِ یہِ ییرٕ دٔجنی ہٮ۪کہِ بازر کُنُن یوٗتاہ ییٖہی یا نفع ون میٲنۍ کوٗرِ اگر یہِ ییرٕ دٔجنی ہٮ۪کہِ بازر کُنُن ون یوٗتاہ ییٖہی یا نفع یوٗتاہ سمندرس منٛز چٲنِس تجارتس نفع دیُت ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ سبب بیشتھ مسبب یاد کرتن مولوی انور چھُس ون دپان چھُ سبب بیشتھ مسبب یاد کرتن بفکرشی باغ دل آباد کرتن شب قدر ہُنٛد شب چھُ پاون یاد ؤلِو پنُن رشتہٕ کٔرِو مضبوٗط کٔمِس سۭتۍ با حضرت بفکرشی باغ دل آباد کرتن کیا کرِ دپُس کُنُے زانُن کُنہِ سۭتٮ۪ن ژٕ تھوزان کُنُے زانُن کُنہِ سۭتٮ۪ن ژٕ تھوزان یہِ شرکُک کُل ژٕ وۄنۍ برباد کرتن یُتھ نہٕ بیٚیہِ کُن گژھکھ یُتھ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ آلو کرکھ یُتھ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ناد لایکھ لۄکُٹ مسلہٕ ٲسۍتَنَے بوٚڑ مسلہٕ ٲسۍتَنَے بٮ۪مار دٲری چھُکھ روٚٹمُت غُربتن چھُکھ روٚٹمُت نوتوٲنی چھُکھ روٚٹمُت قرض دٲری چھُکھ روٚٹمُت پرٛٮ۪تھ کُنہِ حالس منٛز کٔرۍزٮ۪ن پنُن پروردگار یاد کُنُے زانُن کُنہِ سۭتٮ۪ن ژٕ تھوزان ژٕ تہِ وَنُس دپُس کُنُے زانُن کُنہِ سۭتٮ۪ن ژٕ تھوزان یہِ شرکُک کُل ژٕ وۄنۍ برباد کرتن یہِ شرکُک کُل ژٕ وۄنۍ برباد کرتن یہِ کٔمۍ سٕنٛز دعوت چھِ غرض یوٚد چھُے وٕچھُن دیٖدارِ اللہ رۄبیا جماعتس کٔرزِ پنُن دیٖدار عطا سٲنِس اہلو عیالس کٔرزِ پنُن دیٖدار عطا سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن کٔرزِ پنُن دیٖدار عطا آمیٖن غرض یوٚد چھُے وٕچھُن دیٖدارِ اللہ رسول اللہ پنُن وستاد کرتن رسول اللہ پنُن وستاد کرتن تِمو کیٛاہ فرمووٕے میانہِ اُمتیا رۄب چھُے ونان حدیث قُدسی یس اندر یبنہ آدم
اے اولاد آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی شب قدر ہندی ژورمہِ شبس اندر یوتام ژٕ مےٚ روزیکھ منگن وعدٕ چھا أسۍ منگو رۄب سۭتۍ وعدٕ چھا رب چھی ونن یبن آدم اے اولاد آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی یوتام میں اوت روزیکھ منگن یوتام میانی اوت روزی پست ومید اخ بنزی میں منگن وول بے کم سنز روزی پس رب سنز یوت بے کم سنز روزی ومید رب سنز یوت قد غفرت لک یوتام میں روزیکھ منگن یوتام میں روزی ومید توتام روزی یوڑ معاف کرن مغفرت کرن بخشش کرن نوازن ذات پاک حضرت اللہ آیت یس میں پڑھ یہ ماہ رمضان کن احکاماتن منزس کرمس ربن بیان گوڑ تہ ماہ رمضان احکامات پتہ ماہ رمضان احکامات منزس ونن پنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ونس وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي بیل یہ مین بند میں متعلق پرسنے رب چھاس دور کن رب چھو قریب یہ کر تمو سوال اربک قریب ام بعید اگر رب چھو دور تیل لائیو بڑی بڑی ناد اگر رب چھو قریب تیل لائیو آہست ناد رب چھو دیون ات سوال جواب یم چے میں متعلق چھی پرچن تمن دیزی جواب فَإِنِّي قریب سوچ علم کن قدرت کن جاو حشمت کن سٹھا زیادہ بندس قریب کوتا قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اشتاق احمد ویریس کت چھ پتہ کس کیا مصلحت چھ آمت کمس کم پریشانی چھ کرمت گیراو مگر رب چھ سارنی بندن ہند یور یون زانن سارنی بندین ہند یور یون زانن یم اگر بیدار چھ یمن کس کس حاجت چھ کانس آس اولاد سد معاملہ کانس آس بیمار داری ہند معاملہ کانس آس قرض داری ہند معاملہ کانس چھ اولاد یم میں دہس آز فونس پٹ ودناون اونت پور پٹ کور میں ایک سری نگر پٹ کور میں ایک ماج فون میں حض ووت 8 وری عید کرنسی مولوی صاحب یہ پچھان موج تمن ایامن اندر گیٹس کن وچھن بچسی سائی موج یمس 8 وری ووت گیٹس کن وچھن یہسچ عید کرب میں پنن گوبر گر دپن ون چھن میں گیٹ یل گژھن کی ون چھن میں نیچو گر یون کی ون چھ میں 8 ورین ہنس شڑہ عید مناونے چون موج بنائی تم دو عید یم دو میں 8 وہر یہ اولاد چشمن نش دور واپس یہ اے واپس انن والے پروردگار سے یعقوب علیہ السلام دتت یوسف علیہ السلام چہمز واپس استشواری اولاد چہس مز استشواری اولاد تو گبر یم اسنش محروم دور مگر یہ پٹ یعقوب علیہ السلام لوس مچن چشمن اونت گاش واپس انخناز یمن ماجن تی گاش واپس یمن بینن تی گاش واپس یمن اہل و عیالن تی گاش واپس یم امی انداز پریشان اے زانن والے رب تم چھ یمن لکٹن ہندس آمینس سٹھا زیادہ پسند کرن پروردگار تم ساری گر کرناوک عید الفطر خوشی سان کرتے ہندن بچن ہندی رہائی ہند سامان آمین یا رب العالمین واریا قرضدار آسن شبس آمتی تمن آس خیال خبر مما وشی یہ قرضدار شبس منز یما کر میں اتگراو
تم آسن گھر کنجس من شرپت مگر اے دولت دن وال تو خزانن ہند مالک پروردگار یم آز قرض دار تہندس قرضس کر نخوت پروردگار واریا آسن تم یمو ون بچن آسن پلو انمت کی تجارتس گئی کمی فصلس گئی کمی زینس گئی کمی مگر اے کم سے برکت کرن والے پروردگار آز کر تمام عیال بارن پنے ڈیر سیر تمام بے روزگارن کر رت روزگار آتا آمین وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ امشیاز پرسن میں متعلق رب چھا قریب کن دور فَإِنِّي قَرِيبٌ بشس یمن نزدیک بشک اکوئی چیز مانگن اجیب دعوت الدائی اذا دان دبن چک رب بسیو ناد کرن قبول مگر یل توی می لایو ناد کمس لایو ناد پنس پروردگار لایو ناد رب چھو فرماون اجیب دعوت الدائی اذا دان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی میں بنجو منگر وال میں پٹھائی جو پستو امید تریمہ صدی ہجری ہن چھو اک محدث گزریو مت بزرگ گوبر مین تھزیو تم سن ناو یاد یہ لگو تو بکار ناو چھو امس صاحبس حاتم الاسم کیا چھوس ناو حاتم الاسم سری پڑیو رحمت اللہ اصلی چھو امس ونن حاتم بن اسماعیل یہ چھو بلخ شہر قسمت اخ محدث اب بدرک بلخ شہر چھو شمالی قصب کس افغانستان اسم شہر ام کوئی محدث ام کوئی بزرگ شخص یمس ناو حاتم بن اسماعیل سری پڑیو رحمت اللہ گوبر مین تھائن اخ نقط یاد زٹھو چھو بوزمت بڑن نش اگرچہ شبس من چھن واضح قائل کینت مگر ون چھس بہ یمی موجود پڑھن تاکہ لکھ روزن بیدار نت چھ نندر کھسن گرے بہون ام موجود چھ اور امید چھم اللہ تعالیٰ کرے یہ مجلس تے پنہ دربار ذکر و اذکارس من شمار انشاءاللہ حاتم الاسم چھس امی موجود امس ناو اسم چھ ونن عربی پٹ زڑس کمس ونن زڑس سمن بکمن امیون سمن بکمن امیون اگو زڑ بیگو چوڑ بیگو اسم چھوانن زڑس تو جو پتہ امس کار پیو یہ لقب امس آئی بزرگ خاتون مسئلہ پرسن مگر تمس اس بیچاری تکلیف تمس آئی امی ساتھ یڑ چکر تمس پچ آواز کیا پچ یعنی وضو پھٹ امس بڑ ماج یہ آئی امس محدثس نش بزرگس نش مسئلہ پرسن امس بزرگی مز یڑ گمز خراب امس کیا پوک آواز امس باسو بگیس یتی ونی سٹھا شرمند ام یتھے مسئلہ لوگ پرسن یہ چھس دپن بسی نہ بوزن کی یہ دپن بسی نہ بوزن یہ کرن زور پہم مسئلہ بین بس نہ بوزن ام موجود کہ یہ گھن یہ شرمسار گھن ات پہ یوتام یہ زند رود کس حاتم الاسم یہ معلوم کرن بڑ موج زندے یوتام ون حض بڑ موج زندے توتام دتن پن پان زوڑ قرار توتام دپن بس بوزن امہ موجود کہ یمس گھن شرم ساری پین تلن یم شاید میون یہ بوزمت شب قدر ہند تہ پیغام شب قدر ہند بات سلی ام موجود آز مے دپ بہ وچھ یت کیا روزان حالت یت وچ میں اڑ دپن در ترو یل اڑ دپن در تھو بند کرن شور وغیرہ اکس اک سن برداشی انا للہ و انا الیہ فاروق اعظم پڑھناون نماز ساری پڑھو رضی اللہ عبدالروف جنڈا نگری زانیو نا تمش ون خطیب الہند کیا چھس ونان خطیب الہند یعنی ہندوستان خطیب اس تمس لقب اگو اسلام آباد خطیب نہ چھس بہ اسلام آباد کوئی نہ چھس ویر کوئی نہ چھم علمی تو نہ چھم عملی تمس کیا ون خطیب الہند ہندوستان خطیب
تمی لیکھمت تتھ چھ ناو حقوق معاملات کتاب کیا چھس ناو حقوق معاملات فاروق اعظم چھ پڑھناون نماز کمس تام پھٹ پت کن وضو حکم کیا چھ یمس وضو پھٹ تمس چھ نیرون نبر تمس چھ کرن وضو اگر زرکس پجمت آس ژور رکس نماز آس امس چھ ژوروے پڑھنے نائی امس چھ ہم زان مجرا امس کیا چھ پڑھنے ژوروے نائی فاروق اعظم یل نماز مکلو پڑھت رضی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقتدیو کمس تام پھٹ وضو سنیر نبر وضو دہرائن نماز تہ دہرائن وضو تہ دہرائن یکدم گو صحابی کھڑا تمس اس ناو جریر بن عبداللہ سری پڑھو رضی اللہ تعالی جریر بن عبداللہ زانیو نا مین گوبے تمس ون یوسف هذه الامه کیا چھس ون یوسف هذه یمی امتک یوسف امس اس ون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی بیس ون باقی صحابہ یوس یوتا خوبصورت امس ون یوسف هذه الامه یہ تیوت خوبصورت یہ گو یمی امتک یوسف کس جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی یہ گو سہ صحابی یم دب بہس نا گر سوار دڑنی مے دل ژلان بہس نا گرس پہ دڑنی فضرب على صدره ات پٹ دس پنہ دست مبارک ست سینس ٹاس محمد رسول اللہ ام پت ونس اللہم ثبتہ پروردگار یہ دڑراون گرس پہ پروردگار یہ دڑراون گرس پہ دپن بس ام پت بہ شاہ سوار گرس پہ دعا کم دتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون میں حال چھت امیر قبول فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو شو امیر المومنین پز مگر بکرہا گزارش آزمان تو میونی فرموس کیا دپن ساری نماز کرو نو وضو نماز پڑھو نو اگر اس سو کرہون یہ مز نون سو حد گش کھجل کھار میون چھ مشور ساری نماز کرو نو وضو نماز پڑھو نو اخ نیر نون کین تمس کرن کھجل خار ہا مسلمانو مسلمان یس دپان سوی بنزے کیا مسلمانو چھو کرموت نظر تلتی انزے اشی یت پڑھتے کسا کھجل خار کرا ایرانس من چھو مسل یہ پانوین کھجل کھاری کرنے یون اہل حدیث حنفی دیوبند بریلوی جماعت کیا تھام یم کیش اکسا کرن چھو اللہ تعالی بیاتر کھجل خار چھا کرن کن عزت چھک بخشن کھجل خاری چھا کرن کھجل خار یہ چھا زیبا اس کرو یت پیڑے کسا کھجل خاری زیبا چھا اکس اچھا کرن پرد کن کھجل خار کرون شب قدر نیو پیغام آس ونی ما چلائیو موبائل غلط چلائیو کمیٹی ما کریو زلیل ما کریون بوئی خطیب ما کریون زلیل زمدار ما کریون زلیل نا ہا مسلمانو مسلمان یس دپان سوی بنزے کیا مسلمانو چھو کرموت نظر تلتی انزے یہ میں مسلمان جنگ بدرس من صحابہ استرحت تیتروان ساس بد پاوک پتھر اتمان حزاس انزے یہ حاتم العصب چھوانن پنس ایالس رحمت اللہ علیہ دبن چک میں چھو یہوس حجز گسن کیا چھو گسن حجس استی کرو زارہ پار انشاءاللہ دبوس الہی آسنا ساتے اجاب کریوس تیل چوری میں شبس مزارہ پار دبوس الہی آسنا ساتے اجاب مکس کن نیرہا بحر زیارت
واتناون یہ ساری جواب سن والدین سن اولاد سن بھائی سن بین سن ہمسائے تمام امت مسلمہ آمین الہی آسنا سات ایجاب مکس کن نیرہا بہر زیار اچھن شہ جار میلم تور وتی دل چدب رائی چلہم ہجر دیشی یہ چھو کیا خرچ یہ چھو میں ارادہ کرمت یہ گسو بحجس یہ چھو ونن پنس عیالس یل عیالن وچ خرچ عیال چھو سنن ابا یہ پوشن کی شریف 4 ریت 5 ریت لگن حجس یہ پوشن کی اس گسو پاک کشی ہن شکار ابا یہ پوشن کی مگر عیال مزس دیندار کوڑا پروردگار سون عیال بناون دیندار کوڑا وس باین دپنک انہو لیس الرزاق اللہ یرزقنا وهو ذو القوة المتين فرمونک ابا جان میں رکائی ہوں امس چھ دل درامت سون رزاق چھن سون ابا جان سون رزاق چھ ذات پاک حضرت اللہ تو اس ون بودن مبشر گبر سن کرت اللہ تعالیٰ کرنس مزید حسن کرت آتا ام پر سورہ بقرہ کی آیات تے پڑھن نا تطمش رب دپن مثل الذين ينفقون في سبيل الله بأموالهم كمثل حبة ولبونه بكوتا بركت کرن وول چھس تمس یس میانہ وت من خرچوی فرماون یس میانہ وت من چھ خرچاون سہ گئی زمیندار سن مثال کم سن مثال كمثل حبة زمیندار چھ وون زمینس من بیل پھل کیا شوان رب فرماون بیل پھل وون ات اکس بیل پھل چھس بہ سوزن 7 ہیل 7 سنابل کت 7 ہیل ام پت فی کل سنبلۃ 100 حبہ اکس ہیلس چھس سوزن 7 پھل کت 7 ہیلن چھس سوزن 7 پھل اخ پھل چھوالن سوزن کوتا چھس 7 پھل یہ گو رزاق امسی چھ ناو ذو القوة المتین امس کوڑس نظر دینس پٹ دبنک ابا جان چھن رکاون کی ابا جانس دیو حج کرد سون رزاق چھ ذات پاک حضرت اللہ دراو ابا جان حجس استنیرو انشاءاللہ سن والدین تہ نیرن انشاءاللہ یم اندر نبر بوزن ول یمن سارنی واتن آئی پروردگار انشاءاللہ یم چھ حج کرن حاتم الاسم مگر خرچ ہیتن مکلن موج وس کوڑی دیندار چھک بنیمس مے ونیاو میں عیالس لگ پھاک وشت مکلیو یہ ابن اوس تھومت ریتی مکلیو 2 ریت مکلیو ونچن پتہ کوتا کال لگی ابا جانس واپس ینس امی مبامبر ام بچھو جے نماز ام لوگ دعا کرن پیش پروردگار تم سن پوٹ یس دیندار تم صحابیہ سن پوٹ میں کن تھو خیال یمس نا خاندار مزور کر اس گرس مز برکت لبن کی اک دو گو 2 دو 3 دو اتھن کہین ملان اتھن خاندار گو ون دپنس آز کرے بہ محنت آز ان بہ کمائت کینسا آز ان بہ کمائت مگر خاندار چھن واپس یوان یہ بیت گٹنی نش کس بیت یہ خاتون صحابیہ یہ بیت گٹنی نش اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی رزقا حسنا پروردگارا مینس عیال سوز رت رزق پروردگارا یت جماعت است کر رزق عطا پنے ڈیر کر سیری عطا
اللہ اکبر یہ گریٹن تھاون برونکن تو منگ منگ کرن اللہم ارزقنی رزقا حسنا پروردگارا میں سیالس کر رت رزق عطا گریٹن چھ پانے لگن پھرن گریٹن چھ پانے پھرن تو گریٹن من چھ اوٹ نیران کیا چھ نیران یم چھ اوٹ کرن جمع غذا کرن تنول یلوڑ خاندار یون خاندار چھس ونن کیا دلیل دبنس رزاقن کور چار لاچار پتھر پمتن کور پانے چار ذات پاک حضرت اللہ مین زوجہ چکت دبنس میں کر دعا پیش پروردگار گیٹن لج پانے چکر دن مزراوٹ اشونیک تاوار یا اوٹ کھمت سچ بناون مگر یت اوٹ اشن زاوچ چائے نیالن یت اوٹ آسو ذات ذوالجلال حضرت اللہ خاندار آو خاندارن دوبت دم گریٹن نظرا ام لوگ گریٹن پوتر تلن پیٹھم تھود ام پت گو یہ واقع پیش کرن در دربار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسناز اس کین یم لوگ دعا کرن تو گریٹن چلے پانے تم منظر اوٹ سن سیالس کو رزقک چار سازن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گریٹن ما تج وتھد ونانز میں تج گریٹن تھد میں تل اختانڈ تھد فرموز اگر نچ ات کن وچھے قیامت گژھے باپا گریٹن روزے اوٹ پیشان گریٹن روزے اوٹ پیشان یوس حکم کرمت گریٹن ذات ذوالجلال حضرت اللہ میانو عزیزو میانو شفیقو میانو رفیقو میانو گبرو ام دیندار کوڑی بچھو جی نماز یہ جی نماز بچھاون تزارہ پارا کرن رب العالمین سن دربار اللہم ارزقنی یا رزاق اللہم ارزقنی یا رزاق یہ دعا کرن تو نبر کن چھ گسن صدا دروازہ تریش کٹورا دیو کیا دیو تریش کٹورا یہ پلنو تریش کٹورا یہ اپر بادشاہ ام شہرک بادشاہ گزرن امس تریش لگن یہ دپان کارندن میانو تریشن کرو انتظام یمو وچ ات پاڑا تو یمو اون ات تریش کٹورا یل تریش چی بادشاہن ام پت ونک یہ کون مکان کارندو کور معلوم یہ کون سا مکان یہ کون سا جھونپڑیا یہ کون سا پاڑا ات ونہس یہ وقت بزرگ تمس ناو حاتم یہ حاتم الاسم سن گر یل بادشاہن یہ بوز بادشاہ ونان الرجل الصالح الحمدللہ الذی سقانا من بیوت الصالحین شکر بنن مینس ربس بچانو نس صالح گرک تریش گلاس کمی گرک صالح گرک تریش گلاس تل سے بکرا بزرگس سے ملاقات سکت فرموز ہوز گمت حجس توت دمز بگر نظرہ گر کیا دلیلا بادشاہ شو پانے ون جھونپڑی کن السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک شو کیا ما ضرورت یم چھ کل جھکایت بن کن بادشاہ ستور فکر یمن چھ کمزوری بادشاہ سی کیسا چند سوز بادشاہ لویون اندر کن ام پت چھنا سپاہ تہ سوت کارن تہ سوت وزیر تہ سوت منسٹر تہ سوت بادشاہ وتھ من احبنی وافقنی میانو وزیرو میانو سپاہو میانو فوجیو تیل چھو میں سچ محبت کرن یہ میں کر توی تہ کریو تی مانے گو یہ چند شو یہ ترائیو ید گرس کن یہ چند شو یہ ترائیو ید گرس کن
ساری تراون زٕ ژور ژور پانٛژھ پانٛژھ دینار ات سمیو بوڑ امبار دینارن ہُنٛد بوڑ امبار دینارن ہُنٛد تہٕ عیال گوٚو خۄش یم چھِ دپان غربت ژٔج تہٕ أسۍ بنے امیر کبیر أسۍ کیٛاہ بنے أسۍ بنے بٔڑۍ امیر مگر یۄس یہِ دیندار کوٗر چھِ یہِ چھِ ودان یہِ کیٛاہ چھےٚ ہے بےٚجگرے ہے أسۍ ہا ژٔلۍ غربتٕکۍ دۄہ ہے أسۍ ہا بنے ہے امیر ژٕ کیٛازِ چھکھ ودان بنجگر چھِ ونان ہاذا مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولو بہ پڑھو واز پننس عیالس کوڑ چھ پڑھن عیالس واز ہاذا مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا یہ رب سن مخلوق یمن چھن پنہ پانک تہ نہ نفعک اختیار نہ نقصانک اختیار ولا موتن ولا حیاتن نہ چھک موتک طاقت نہ چھک زند روزنک طاقت رب سدی یسن بغیر ولا نشورا نہ چھک پگہ قبرو من بے زند گژھنک طاقت ربس بغیر ام پتہ چھک ونان نظر الینا نظرة واحدة بشفقته ورحمته فاغتنینا یہ گئی رب سن مخلوق یمو ترو اس کن شفقتچ نظر رحمتچ نظر تو اس بنے غنی مے پیو یاد یہ کوڑ پڑھن پننس عیالس دپنک مے پیو یاد من تھو تھی تہ یاد دپنک مخلوق نظر الینا فاغتنینا یہ گئی رب سن مخلوق یمو ترو اس کن نظر تو اس بنے غنی بہ چھس سوچان فکیف لو نظر الخالق الینا یل اسہ یت گرس کن پن نظر رحمت کر پروردگار اس کتیا مالا مال گھو یہ گئی رب سند مخلوق نظر شفقت یل سہ کر یت عیالس پہ شفقت نظر اس کتیا مالا مال گھو پروردگار آز کر یت جماعت شفقت نظر آمین یا رب العالمین میانو عدیدو میانو شفیقو میانو رفیقو وقت چھ تیزی سان گزرن البتہ ماہ رمضان چھ یاد پاون لکٹ مسئلہ استن بڑ مسئلہ استن پن رشتہ کرزو مضبوط کمس ست ذات پاکہ حضرت اللہ جل شانہ یم تہ امس موگمت چھ تمس اللہ تعالیٰ ہمیشہ ورگن چہ نائی دیتمت تار یل قرآن اس پڑھن قرآن ون ترین ان گٹن مز پھست یونس پیغمبر علی نبینا علیہ الصلاۃ فنادا فی الظلمات ترین ان گٹن مز لوئی ناد یونس پیغمبر علیہ السلام ناد کیا دیتن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من پت کیا ور رب گوبر میں تھاون یاد ربن کیا ون فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين میں بوزمس میں دیتمس غم نش نجات ام سی اوت نا یہ چھ پیغام وکذالک ننجی المؤمنین تو تہ چھو ان گٹن مس تو تہ چھ واریاہ مسائل کوڑن بزرگن ونن والن بوزن والن اس ہکو نا اکس اخ پنن مسئلہ بایت کی ست محتاج بت محتاج ست فقیر بت فقیر ست گداگر بت گداگر غنی چھ بس ذات پاک حضرت اللہ نہ مے ون پن مسئلہ نہ آسے بے ون دشوے آسو پن مسئلہ کرن بیان در دربار حضرت اللہ یت پٹ ہم ترین ان گٹن مز لوئی ناد رب دپن اگر ژٕ تہِ لایق مے ناد وکذالک ننجی المؤمنین یت پٹ امس دتم ترین ان گٹو نش نجات ژےٚ تہِ دمے مسائلو نش نجات مگر شرط چھ ژٕ لایق مے ناد نیرن نیرن منگوہس اس تہِ تم پت کرو دعا انشاءاللہ تو تم پت پڑھو باقی نماز انشاءاللہ رب العالمین سند یسن سۭتۍ میانیو عدیدو میانیو شفیقو اس کرو نیرن نیرن ربس کن دعا یس زن مولانا انورن چھ کورمت پنس ات مناجاتس اندر تو تم پت کرو انشاءاللہ دعا
ترم دبس کرم ونی توب صد بار ژٕ بخشم یا الہی ساری ہیکو اس منگت آز کیا چھن پرواہ دبس کرم ونی توب صد بار ژٕ بخشم یا الہی ز غفلت گوس بیدار ژٕ بخشم یا الہی ز غفلت گوس بیدار ژٕ بخشم یا الہی گوبر یاد تھیو ژٕ چھُکھ عالم ونے کیا بحالے من ژٕ آگاہ ژٕ چھُکھ عالم ونے کیا بحالے من ژٕ آگاہ مےٚ وننس چھُم نہٕ کینٛہہ وار ژٕ بخشم یا الہی مےٚ وننس چھُم نہٕ کینٛہہ وار ژٕ بخشم یا الہی کوٚرُم وۄنۍ توبہٕ صد بار ژٕ بخشم یا الہی سٮ۪ٹھاہ وۄنۍ مند چھُس بہٕ کیٛاہ کرٕ چند چھُس سٮ۪ٹھاہ وۄنۍ مند چھُس بہٕ کیٛاہ کرٕ چند چھُس غمن سپدُس سزاوار ژٕ بخشم یا الہی غمن سپدُس سزاوار ژٕ بخشم یا الہی آز ندا ییٚلہِ رحمتُک عام مےٚ زن روٗ دربدن ژام ندا ییٚلہِ رحمتُک عام مےٚ زن روٗ دربدن ژام مےٚ بوٗزُم چھُکھ ژٕ غفار ژٕ بخشم یا الہی مےٚ بوٗزُم چھُکھ ژٕ غفار ژٕ بخشم یا الہی أنۍہُکھ پنٕنۍ مٲلۍ مٲج یار دوس بیٚنہِ بٲے یِم جُدا چھِ گٔمٕتۍ دوس سٲری دپُس جُدا در دل گٔیَم یِم ژےٚ چھُے معلوٗم کۄم چھِم جُدا در دل گٔیَم یِم ژےٚ چھُے معلوٗم کۄم چھِم برحمت پانہٕ دِکھ تار مےٚ بخشم یا الہی برحمت پانہٕ دِکھ تار مےٚ بخشم یا الہی کوٚرُم وۄنۍ توبہٕ صد بار ژٕ بخشم یا الہی ز غفلت گوس بیدار ژٕ بخشم یا الہی تمنا چھُم مےٚ در دل گژھُن تی گوٚژھ مےٚ حٲصِل تمنا چھُم مےٚ در دل گژھُن تی گوٚژھ مےٚ حٲصِل بہٕ وٕچھِ ہا چون دیٖدار ژٕ بخشم یا الہی بہٕ وٕچھِ ہا چون دیٖدار ژٕ بخشم یا الہی کوٚرُم وۄنۍ توبہٕ صد بار ژٕ بخشم یا الہی ز غفلت گوس بیدار ژٕ بخشم یا الہی پروردگار یت جماعتس مغفرت ونن والن مغفرت بودن والن مغفرت سانن اسلافن مغفرت سانن مالن ماجن مغفرت ونن والن مغفرت بودن والن مغفرت ماہ رمضان کس خیر و برکت امیدوار ماہ رمضان کس اجر و ثواب امیدوار شب قدر ان شب کر قبول سون قیام اللیل کر قبول پروردگار بے اولادن کر اولاد صالح پروردگار قرض دارن ہندس قرضس نقود پروردگار اللہ
لاچارن کاس لاچارگی بے بسن کاس بے بسی بے روزگارن کر رت روزگار عطا پروردگار اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا پروردگار سن ہم تغم کر دور سن پریشانی کر دور سن نوتوانی کر درگدر سن کوتوہی کر درگزر سن کمزوری کر درگدر پروردگار سارنی مسلمانن کر جائز حاجت روا اندر نبر یم تی ونکس اتھ تھد تلت یہ حاجات روا سن حاجات روا پروردگار کوڑن گبرن ہند حاجات روا پروردگار یمو اس کشیر ہندو مسلمانو ریاست کے مسلمانو ذمہ دار ٹھہرائمت تمام سائلن ہن سوال کر پور پروردگار تین حاجات کر روا پروردگار سانی ورگم چنائی دیتار پروردگار از کر غمو نشازات از کر ہمو نشازات پروردگار از دی غربت نش نجات از دی بے قراری نش نجات از دی بے سکونی نش نجات از سوز تمام بے روزگارن روزگار پروردگار از کر طلبہ کامیاب طالبات کامیاب پروردگار از کر سانن کبیرہ صغیرہ گناہن مغفرت دانست نادانست گناہن مغفرت از کر تمن من شمار یہن سے ماہ رمضان کرت قبول یہن سے سحری کرت قبول یہن سے دعا کرت قبول یہن سے سخاوت کرت قبول یہن سے رکوع کرت قبول یہن سے سجود کرت قبول پروردگار از کر تجارن برکت از کر نانگارن برکت از کر زمیندارن برکت از کر عیال بارن برکت از کر جوانن پنن روش از کر ماجن کوڑن ہند مسائل حل از کر بزرگن ہند مسائل حل از کر ونن والن ہند مسائل حل پروردگار از کر سارنی جائز حاجات روا پروردگار از دی سانی ورگم چنایتار از دی آسمانی آفاتو نش نجات زمینی آفاتو نش نجات از کر سن لغزش درگدر از کر سن کوتوہی درگدر از کر سانن مالن ماجن عزت و وقار عطا یمن زند تمن دی تمن خدمت کرنک توفیق یمن گزرے مستہنز قبر کر پر نور یت جامعہ ستیم وابست اسلاب گزرے تہنز قبر پر نور یت ریاست اسمنز یم سن اسلاب گزرے تہنز قبر پر نور تہنز لحد پر نور یت پیڑس پٹ ونک تام یم تی آمت یمو یت پڑمت تہنز قبر پر نور تہنز لحد پر نور یم یت ائمہ رودمت ونکش عالم برزخس اندر تہنز قبر پر نور تہنز لحد پر نور یم کشیر ہندو اطراف و اکنافو پٹ مسلمان آمت اے زانن والی رب یس یہ مصلحت آمت از کر اس تمام مسائلن اندبر از کر اس تمام مشکلن سہل تا آسان از کر ان ہموت غمو نشازات پروردگارا از کر پنے دیر سیری آتا پروردگارا از کر سن اولاد جیلو مزرہا پروردگارا از کر سانن تمام گبرن دنیہوک عزت آتا دینداری آتا کامیابی آتا از بناون سون عیال سانن چشمن ہن شہجار سون عیال سانن چشمن ہن شہجار سانن کوڑن والحیہوک لباس کردارک لباس شرمداری ہن لباس یم گرن منز اس گبر بیمار تمن شفا یم مول ماج بیمار تمن شفا یم بزرگ بیمار تمن شفا یم جوان بیمار تمن شفا یم یہ ژورمہ شبس اندر تہ ہسپتالن اندر تمن شفا یم آؤٹ آف سٹیشن بغیر علاج تمن تہ شفا پروردگارا یم زان ہوک تمن تہ شفا یم نہ زان ہوک تمن تہ شفا پروردگارا آز کر بیکارن رت کار آتا پروردگارا آز کر بیکارن حلال کار آتا پروردگارا آز دی غربت نش نجات پروردگارا آز دی اتدار نش نجات پروردگارا اس کر پن رحمت سد مالا مال پن مغفرت سد مالا مال پن کرم سد مالا مال آز کر اس پن فضل سد مالا مال پروردگارا یمن مکانش تنگی دور کرک ستنگی یمن دکانش تنگی دور کرک ستنگی یمن تجارتش تنگی دور کرک ستنگی پروردگارا یم پڑھت لکھت بے روزگار تمن کر رت روزگار آتا پروردگارا ژٕ زانن جوان چھ ڈپریشنک شکار یمن کر سکون آتا یمن کر قرار آتا یمن کر رت روزگار آتا یمن کر پنن حفاظت آتا یمن کر پنن رحمت آتا
عطا یمن کر پنن کرم عطا پروردگار یہ مسجد آباد کرن والن ہند خان کر آباد یتک انتظامیہ آباد یتک امام آباد یتک زٹ آباد یتک نماز آباد دور دراز علاقوں پہ ین ول کرو پنہ رحمت ست مالا مال پنہ کرم ست مالا مال پروردگار یہ رت منگن چھ مشرب گژھن تہ کر پانے عطا تہ کر پانے عطا تہ کر پانے عطا یہ رت مونگ پروردگار ات بخش از اجابت سنس پڑھنس اجابت سنس منگنس اجابت سنس ونس اجابت پروردگار یم کوتہی گئی شبس دوران تم کر درگزر پروردگار سن نیکی کر قبول سون قیام اللیل کر قبول سن رتس تلاوت کرن کر قبول سن سخاوت کر قبول سن فیضی کر قبول پروردگار یہ مسجد بناونس مز یمو ونیک تام قلم قدم سخن درہم معاونت کرمز واریا عالم برزخس اندر قبر شہلاوخ پروردگار قبر شہلاوخ قبر ہن تنگی نش دکھ نجات قبر ہن تاریکی نش دکھ نجات ریاست جموں کشمیر من یم سن بزرگ گزرے سن اسلاف گزرے مومن تو مومنات گزرے پروردگار آز کرک دیدار بمشرف آز کرک دیدار بمشرف پروردگار گرن ہز پریشانی کر دور اجتماعی پریشانی کر دور انفرادی پریشانی کر دور پروردگار آز یس حاجت تستروا از یس حاجت تستروا از یس حاجت تستروا پروردگار یم سان ہمشیر ات دورت تہند حاجات روا یم ماج ات دورت تہند حاجات روا یم بزرگ ات تھوت تلت یہند حاجات روا یم گوبر ات تھوت تلت یہند حاجات روا پروردگار مینس عیالس ترش یہندن عیالن ترش میانن گوبرن ترش یہندن گوبرن ترش مین گوبر تہند گوبر بناوک سانن چشمن ہن شہجار سون عیال بناون متقی تو پرہیزگار پروردگار استاو ہمیش ایمان سلامتی اندر دین سلامتی اندر پروردگار از شیطان سند حمل نش نجات شیطان سند وساوسو نش نجات شیطان سند فند فریب نش نجات یمو بو ذمہ دار ٹھہرومت چاہے بتم زانک یا نزانک تین حاجات کر روا پروردگار یم تکشیر ہندو اطراف اکنافو پٹ آمت یم چی چانہ بارگاہ اندر ونکنس رات سندس تریمس حصص اندر سٹھا پر امید سٹھا پس سان یقین سان پن ات کھڑا کرت ژے چھت وعدہ کورمت بشس رات سندس تریمس حصص اندر آسمان دنیاس پٹ کرن نزول ام پت یس مے ناد چھلائن بشس تم سن ناد کرن قبول عرش والے آز کر سنس منگنس اجابت سنس منگنس اجابت پروردگار ژے چھت ونمت یس مریض چھ مے ناد لائن بس سوزن شفا یت مجلس مز یم بیمار تمن شفا یم گرن مز بیمار تمن شفا پروردگار یم ہسپتالن مز بیمار تمن شفا پروردگار یمو ماجو کوڑو ہمشیرو بزرگو ذمہ دار ٹھہرمت پروردگار مختلف معاملات مسائل چھ گیراو کرت پروردگار ژٕ چھُکھ زانن وول کمس کیا مسلہ چھ گیراو کرت اے عرش والے آز دی تمامن ہنز ورگم سنائے تار آز دی مسلمانن ہنز ورگم سنائے تار آز دی عرب عجم مسلمانن کامیابی تے کامرانی آز کر مسلمانن سکون زندگی آتا عزت زندگی آتا آز دی ظلم نش نجات آز دی ظلم نش نجات آز ہاو ایسی امن سکون بہار امن شانتی ہن بہار پروردگار یم جدا گئی تہنز قبر کر پرنور تہنز لحد کر پرنور یم پرس ست شبس آز شال میں برزخ اندر لڑ لڑ کروک جنت آتا پروردگار یل اسنک است کرز لڑ لڑ جنت آتا پروردگار سنس ایمانس کرز سلامتی آتا سنس دینس کرز سلامتی آتا پروردگار یم دانست کہن رتن گناہ گمت ماہ رمضان تجن قدر کرن پروردگار سن دانست گناہ کرماپ نادانست گناہ کرماپ شعوری گناہ کرماپ لا شعوری گناہ کرماپ بڑ گناہ کرماپ لکڑ گناہ کرماپ پروردگار آز کر ایس پن رحمت سید گوت آز کر پن مغفرت سید گوت پروردگار آز کر یا جماعت اس پن مغفرت آتا پن
رحمت عطا پنن کرم عطا پنن فضل عطا پنن احسان عطا پروردگار آز کر سارنی سانن اسلافن لڑ لڑ جنت عطا پروردگار اس سارنی پوشناو دینداری برابر زندگی ہندس آخری وقت استاب پروردگار اس بناو ہمیش دیندار سون عیال بناون ہمیش پرہزگار سانس عیالس منز تھاو تلاوت جاری نماز جاری ذکر و اذکار جاری سانن گبرن دی بے حیائی نش نجات سانن کوڑن دی بے شرمی نش نجات تمن ول حیہک لباس شرمداری ہند لباس عظمت کردارک لباس پروردگار از دی مالن ماجن خدمت کرنک توفیق پروردگار یم کوتاہی مالس ماجہ ہندس خدمت اندر گمت تت کرز درگزر سن اولاد بناوک سانن چشمن ہن شہجار پروردگار اس تھیز زند اہل ایمان ست اس تھیز زند اہل اسلام ست اس کرز پتم اند سہل تا آسان پتم اند سہل تا آسان سکرات الموت سہل تا آسان سکرات الموت سہل تا آسان سکرات الموت سہل تا آسان پروردگار اس تھیز پنہ گوش اس تھیز پنہ کوٹھ اس تھیز پانس بغیر کمسی ہند محتاج اس دیز ارزل العمر نش نجات اس دیز ارزل العمر نش نجات سانن مالن ماجن پوشنوزی چشمن ہند گاش برابر کوٹھن ہند ہوش برابر مالس ماجہ ہند ذریعہ ترزن آزمائش تم تھز پنہ کوٹھ پنہ گاش پروردگار تمن کرز اندرمن مرزن اندری شفا نبرمن مرزن نبری شفا تمن کرز تتھے پٹ رحم و کرم یت پٹ تمو لکشارش اس پٹ رحم و کرم کورمت تم تھزک یت عزت اندر تمن کرز قبر تہ پرنور لحد تہ پرنور محشر اندر کرزک اعلی الین اندر جائے سانن بزرگن سان سانن اسلافن سان نیرن نیرن تھز یہ کلمہ حق در زبان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ انشاءاللہ نماز دگانا آسے 8 بجے اگر موسمن ساتھ دیت مسلح ین مسلمان مرد تہ زنہ تہ انشاءاللہ عیدگاہ اشاجی پورہس اندر تہ معلوم یس کس وریس مز گژھِ اسہِ یت مسجد شریفس گژھن یہ پتم پورشن مکمل انشاءاللہ زرکس کرو ادا تم پت پھیرن رضاکار انشاءاللہ العزیز صف پت صف ساری مسلمان کرزو بھرپور تعاون نئیس شب قدر مز کرو کوشش یہ سوری پورشن گژھِ آسن مسلمانن ہند خاطر انشاءاللہ رب کرو پنس رحم و کرمس اندر جائے ساری مسلمان کرن انشاءاللہ صف بندی ہند اہتمام